Masih ada waktu kita untuk boleh berpindah ke depan agar jemaat yang datang belakangan dapat menempati tempat di belakang. Kami mohon jemaat boleh memenuhi bangku-bangku dulu di depan. Sekali lagi kami himbau jemaat yang duduk di belakang boleh pindah ke depan supaya jemaat yang datangnya belakangan mendapatkan tempat
lebih mudah. Untuk pemuda boleh maju ke depan, adik-adik pemuda. Shalom. Sahalinari, Sapa Hanami, Shalom. Selamat hari Minggu, pakon selamat mar kebaktian ma hubata haganupan. Tarpuji ma Tuhan naibata, na totap manramoti pardalanani goluhta das hubani sadarion. Imasuki hitama minggu pas sapulusiah kon dop Trinitatis. Ibagas topik mingguan, Ibohali Bani Haganuk, Pambahenan nama Dear. Model ibadah ta sadarion aima model D, jana adongdo ruang kesaksian bata sadarion. Bani piga-piga doding, idoding kon hita sesuai instruksi bani layar. Tema kebaktian GKPS tahun 2025, Hasadaon Pakon Pangidangion Namar Buah. Subtema, Lambin Surungma Ibagas Horjani Tuhan, Halani Doma Ipilih Jana Itotap Konhita Ase Marbuah. Pukahitama kebaktianta, Marhite saat teduh. Puji ma Jehovah Tuhan naibata, aimar jumbalang do goraniin. Prosesi ibadah, jongjong ma kuria, mandoding mahita humbani haleluya, 407, bait sada, pakon 2. Ai berjumpa
Ibagas goran ninay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tundui napasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Domai pabotohkon bam alejolma, barang ahana madear apa barang ahana pinindah ni Jehovah humbam. Aima namakkorjahon hasitongan, apa namandalankon halayakon, anjaha namar parlaho ibagas turuh ni uhur ilobe ni batamu. Ganup ari doin rosi tahun nu tahun. Ganup ari doin rosi tahun nu tahun, simol dohu doin korporanku. Ham Tuhan hai batasan puji doa, alani hagaduh layakmu. Mahar tanah harga, berpiku tolomi, tumpah hina-hina, mamdotong memangaki. Bonan hina-nian, bersih terobati, malundang nalihan, baikkanku yang molapi. Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata bapa nami, pardiar layak natar sulur. Martu pudohanami nuan ijon, manombaham humbanigok ni ur nami. Parayak ham mahanami, ase tetap hapersayon nami, jana margogo hanami mangabakon pangabak nama dear, songon na pinindomu ban nami. Parorot ham mahanami rosi ujung ni goluh nami, marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hita aima kuria nadop itobus Tuhan, nama kaholongi hita. Halaniai patut ma sagala tinobusni mamuji ia. Marhite doding haleluya 467 bait sada 2 tolu. Martonggo mahita,
Sopot kon hita mado sata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pargogo naso tarimbang sito palangit pakon tanoon. Nasusi doham janah paridop niuhur bagal. Lang namin talup hanami roh hulobemu halani bueni dosa nami. Aigati doha nami lang martenger ni uhur hubamu. Age pedom ma ihataon hamban nami. Ase pitaham hasa naibata nami. Ulang mar naibata nalegan. Tapi gati dolang iha persaya iha nami ham. Marite na martenger ni uhur hanami bani nalegan. Halaniai do ase roh hanami hulobemu. Mansopot kondosa pakon palanggaron nami. Holong ma ateimu. Saimar pangulaki maurmu mangidahan nami. Sasap hamma dosa nami. Anjaha patotap hamma hapersayaon apa tenger niur nami hubamu. Roh hanami mangindo ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus. Tuhan jana si hokop hanami. Amin. Tangar anjaha persai hita mahatani nebata. Bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Anggoy sopot kon hita dosata. Hatengeran niuhur anja bonardo ia manasap dosata. Apa paborsi hita humbani haganup hagedukon. Ibagas holong ni nebata domai sasap haganup dosata. Halaniai padaridakon hita ma tanda-tanda ni pergoluhan na bayu. Hasangapon ma bani nebata ibabo. Doma isasap Tuhan naibata dosata. Halaniai Bapa, Inang, nama poso, puji maia, marhite doding haleluya, toro 140 sada, bait sada, 2, tolu. Tuhan
Pangarhita mahatani nebata natar surat bani Pesalmen 84 ayat 1 hubani ayat 7. Hatuaon ni halak namarianan irumah ni naibata. Bani pambobai kor marhosoman gigit humbani genopar ni sikora sada pesalmen. Jenges niin rumah iananmu ham Zahoba Zebaot masihol anjaha ayak do tonduihu bani alaman ni Jahoba marolop-olop do uhurhu pakon dagikku manjupahkon naibata na menggoluhin dingis pe jupahan na jabudo sonai layang-layang dapotan asar do bahen ianan ni anak ni ilambung ni anjap-anjapmu ham Jahoba Zebaot rajaku anjahan naibataku martua do halak namarianan irumahmu saiham do pujion ni sidea martua do halak namarhogogohon ibagas ham namarugas laho hurumahmu anggo ibalos sidea lombang baka gabe ianan bah tubuh doai bani sidea tongon udan mula-mula do nama tongon udan mula-mula do nama ngangar bahisi amen. martua do nama nangar hatani nebata anjahan namarimagas kosi. Matin ni indo hape padan ni Tuhan Yesus. Pamalas uhur tene bay ganup natinobus. Mandoding hita humbani haleluya 440 walu. Bait sada pakon 2. Mati
Saksion hitama aprosayon tain. Songon nasinaksion ni haganup halak na porsaya bani sap tanoon. Ahu porsaya bani nebata bapa. Pargogo na sotarimbang. Nama no palangit pakon tanoon. Ahu porsaya bani Yesus Kristus. Anak ni nebata na sasadain. Indo Tuhanta. Na tinubukon ni si Maria. Sanggah nape haliaban. Marite tondui na pasing. Nama naron na parngit. Bani panorang ni si Pontius Latus. Ipar silangkon, matei anjai tanom, turun hunagoritoru. Mula manggolo kumbani na matei, bani ari patoluhon. Naik ku surga, anjahun dulisiamun ni nebata bapa, pargogo na sotarimbangin. Kunjama iya mulak magira, laho mahumi halana manggolo, pakon narup matei. Ahu persaya bani tundi na pasing, bani kuria parsadan nama pasingin, parsauran ni sagala nama pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan nasadokah ni dokahni. Amin. Yesus Tuhanku si mada awon, napator sahon ganup goluhkon. Mandoding usehita humbani haleluya, 328 bait sada, pakon 2. Psalmen bindu 34 ayat sia, dai anjaha tonggor nasiama dearni layak ni Jahoba, martua mahalak nang martenger ni uhur bani. Sonari masuk mahita bani ruang kesaksian, iberehan nami panorang, Bapak Inang, atap nama poso yang merasakan belas kasih Tuhan dan rindu untuk menyaksikannya. Silakan Inang. Salom. Horas mahubani hita haganupan. Mala suhur hubani sadarion. Sonaha panogun-oguni Tuhan hubakku. Genap mau umurhu sadarion 76 tahun. Luar biasa. Angguna oro tongon hubani Tuhan.
lang ongga iben Tuhan tarbador. Kesaksianku sanggah posodo piau ita dikon bapa nahinan buido dosa janah urah komane diri marah tapi tahun ku tahun hubani matua matongon hapeni diri memaafkan ay mana hualami bani panorang on alani anggo kudingat sonaha dukusi marke keluarga peau dukusi mabalu dukusi marke keluarga usengane nyombah etek dope homani pahopu tapi HP ini luar biasa memang Tuhan naman jolom kamera on ma pahopu si bagalan on ma na parorot kon na parorot hanami ay ma luar biasa ni ay mahubani Tuhan halani aido asi uhuha tahon no kanay lang adong bedendam ibagas uhurhu ibani danum mamatua au tapi ada sukacita jana tonggokku hubani Tuhan anggo ibereham ope umur naganjang hubakku boy au marguna itonga-tongamu sonai pakoni ibani masyarakat jadi aima sebagai saksianku ase bisa memaafkan orang lain halani anggo langkah petongon na maafkan orang lain itu bisa jadi penyakit ibani diri-diri janah aima halani aima menjadi martonggo pediri si pata langdas anggo lang imaafkon hasoman rado we maborit uhur hubani hasoman lang pita hubani hasoman hubani niombah perado jadi halani tambah manuk kanai umur no kanai lang adong beha petongon artinya jadi memaafkon ma jadi kesaksianku ijon au sihol mandoding on ma kesaksianku mungkin suaraku lang pala jengis pita nih umatua maklum manasiam ampuni aku Tuhan dari segala dosaku lepaskanlah semua ini derita yang kurasa kirimkan aku Tuhan malaikat penghibur hati agar tentram jiwaku hidupku jadikan aku Tuhan seperti yang Kau mau bimbing setiap langkahku yang benar
Jadikanlah diriku orang yang berguna. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram hidupku, jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan seperti yang Kau mau. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Belum selesai ya, Bung. Makasih Bapak Pendeta, kedua kali kita aku bikin kesaksian. Luar biasa, terpuji nama Tuhan. Satu yang saya tangkap bahwa ada penyerahan diri di usia yang baru. Selamat ulang tahunnya Inang Opung Farel. Feril. Oke. Mungkin ada Bapak atau Inang nama Poso yang ingin memberikan kesaksian. Kami berikan kesempatan satu kali lagi. Cukup. Baik, terpujilah nama Tuhan. Setiap model D adalah diberikan kesempatan untuk kita memberikan kesaksian. Jadi kalau ada isi hati yang pastinya memberkati, silakan dipersiapkan untuk model D selanjutnya. Tuhan memberkati. Martonggo Maita. Malas tumang nami Bapa Bani Panorangon. Domatongon sadapagori ni kuriamu, juak-juakmu Bapa, marhasaksian Tuhan, Bani aganupan holong pakon hidup nurmu, pasu-pasumu pandarometiummu Bapa Bani pargoluhanni, genap inangon Bapa Bani sadarion, marumur 76 tahun. Terpuji maham Bapa, maritoni nangon Bapa, ipatuduh kondo tongon, roso niurmu itong-tongani kuriamu, bani hasaksian ni Bapa Ibrahim gogoh pakon kuasa, margogoh inangon Bapa, menghapuson naganupan dom-dom atap perimas niuhurni borit niuhurni hubani hasoman atap pe halak nalegan halanya yang lijahuban ay bataba apa saya tong-tong maham mamasu-masu inangon parguguy ham Bapa Bani parguluhan ni sada inang nadup ipaturukon ham Bapa panguripionmu, pakon pasu-pasumu hubani inangon, boy ya Bapa, mangur sa ganup nyombah ni marbagal, marumah tangga, ibagas nadiar Bapa. Halanya itong-tong beriam hikmat hubani inangon, sonai humani hanami haganupan, terlebih orang tua nami. Bereham Tuhan hikmat nahumbamu, pakon pambotoh nahumbamu. Asitongon hanami Tuhan orang tua. Boy tong-tong ibagas holong nagok nahumbamu. Mambimbing, memimpin nyombah nami Bapa. Tetap orot, mamuji pasangapon goranmu nama pasingin. Sonai do mani Tuhan itonggon hanami do hubamu.
masyarakat bangsa pakun negara nami, hamma homani Tuhan nama masu-masu bangsa namion, haganupan masyarakat Indonesia, maningon tetap doham bastu Bapa mengurupi pemimpin, baik main Tuhan pemimpin na lebih tinggi dan subani na lebih rendah. Asibani ha pimpinon ni Tuhan mengajamkon biar na humbamu Bapa mandalankon pemerintahan itong-atongan ni masyarakat Indonesia. Asitongon talup homani Bapa bangsamu bangsa Indonesiaon manjalo pasu-pasu, manjalo perlinggoman keselamatan na humbamu Bapa. Terima kasih humbamu Tuhan. Sonairo mani Tuhan itong gona nami do haganupan masyarakat dunia, bangsa-bangsa na dongi duniaon Bapa. Hamma homani Tuhan napagolpahon haganupan pemimpin negara. Asi haganupan Tuhan pemimpin negara tongon makaholongi bangsa ni sendiri. Ibagas holong na humbamu. Asi ulang adong Tuhan niat nalaho parsedahon bangsa nalegan. Tarpuji maham Bapa om matonggo elek-elek nami hubamu. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mandoding hitause humbani haleluya nomor 132 bait sada 2 tolu pakot 4. Ayam mitlah
Shalom membuat taganupan. Horas. Selamat hari Minggu ma hubata jana selamat beribadah. Hubani terlebih hubani nasiam na on ope ongga maribadah igari jataon. Salinari ya Tuhan nami selamat datang. Sonari tangar hita lobei penegasan ting-ting pakon ting-ting tambahan Bani Kuriata GKPS Cililitan Minggu 26 Oktober tahun 2025. Napar lobe Partongguan Pangapohon Kuria hubani keluarga Bapak Lihardo Purba Pakon Inang Borusinaga ijadwal ulang menjadi hari Minggu tanggal 2 November 2025 pukul 11.30 WIB Siluk Dop ibadah Minggu siang Marianan Ilantai 2 GKPS Cililitan. Ase hubata ganupan anggota kuria. Ase Roma hita mandihuti partongguan pangapohonai. Napaduahon partupuan lansia. Sihol adong konondo partupuan lansia bani bulan November Aima Ipamasa bani Ari Rabu tanggal 5 November 2025 Yanan Igareja GKPS Cililitan lantai 1. Panorangni pukul siah 30 sampai selesai. Renungan Ibu Banhon Pandita Rudiaman Saragi naman jabui Aima lansia sektor sada. Dop salosei pertupuan lansiaon ilanjut kondo use pertupuan ibadah Inang Naomi. Janah bani panorangai dop salosei ibadah ibahin do latihan kor untuk Natal lansia tahun 2025 Aima Natal Distrik. Ase siarahan mah haganupan nasiam orang tua nami nadap lansia bani partupuanai. Napatoluhon rapat pengurus lengkap seksi Inang GKPS Resort Cililitan. Sesuai hubani program tahun 2025 Saut Mapa Masaon rapat pengurus lengkap atau PRPL Humbani seksi Inang GKPS Resort Cililitan Nalaho Ipamasa Bani Ari tanggal Senin 27 Oktober 2025 panorangni pukul 10.07 WIB sampai selesai Yanan IGKPS Cililitan. Acarani naparlobei aima ibadah napaduahon rapat menyusun program tahun 2026 napatoluhon Warnasari. Ase hubani nasiam pengurus Inang Ikuriaon, ase sirma mandihuti acara ai. Napa opatkon. Halani dohorma jadwal pelaksanaan rapat majelis Pakon Sinode Jemaat Ikuriata GKPS Cililitan ipangindohon hubani seksi kategorial Pakon Pogja Pelayanan Nadong Ikuriataon asiboima mempersiapkan program kerja pakon program anggaran 2026 nasihol si bubanon bani rawat ai. Jana boima iserahkon bani sekretaris jemaat selambat-lambat ni bani hari Minggu tanggal sia November 2025. Napalimahon pamasuon marhajabuan. Domba mardalan di bangsa nadiar parpadanan siol marjabuan nyombah ni kuriaon aima Henraniel Sinaga nyombah ni situa insinyur Josuaman Sinaga ondi tinubuko ni Inang Esther Marliani Purba pakon tunangan ni Aima Andika Ristatia Harjo Subroto nyombah ni Bapak Insinyur Brata Taruna Harjo Subroto tinubuko ni Inang Renowati Harjo Subroto nai pamasai garejaon bani tanggal 10 sada Oktober nasalpu pamasumasuon marhajibuhon siol ibaen bani Ari tanggal Sabtu 1 November 2025 waktu waluh 30 WIB sampai selesai Yanan GKPS Cililitan. Ase hubani nasiam anggota majelis sektor 5 markoordinasi Pakon Pandita Resort atau PMJ untuk tata ibadah bani panorangai. Namangihut humbani seksi kategorial naparlobei seksi Bapak. Ibahendo latihan kor
ATAP Pokal Group Seksi Bapa dalam rangka persiapan Minggu Bapa tanggal 9 November 2025 IPA Masa Naparlobe Bani hari Minggu 26 Oktober 2025 Panorangni 11.30 Siluk Keluar Minggu tempat lantai 2 GKPS Cililitan. Napa duahon Bani hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 pukul 10 siang WIB sampai selesai Yanan lantai 1 GKPS Cililitan. Napa toluhon hari Sabtu tanggal 1 November 2025 Yanan lantai 1 GKPS Cililitan Janah Panorangni jam 10 siang WIB. Ase hubani hita haganupan anggota seksi Bapa ase sirma hita mandihuti latihan ai. Napa duahon siol adong konon tado kegiatan olahraga, fun game, mini soccer pakon nama poso, GKPS Cililitan, aima siol iadongkon bani ari, Minggu tanggal 26 Oktober 2025, pukul 10.07 sampai 10 siang WIB, Yanan mini soccer POP Kayu Putih Jakarta Timur. Nasiol bergabung bani olahraga bersamaan, diar aselis kita ma goranta bani WA Group Seksi Bapa. Napa toluhon dalam rangka Minggu Bapa, Minggu Pesta Seksi Bapa tahun 2025 namangidangi bani ibadah pertongguan Jumat 7 November 2025 pakon ibadah Minggu pagi dan ibadah siang 9 November 2025 aima anggota Seksi Bapa. Janah daftarni dong terlampir songon na adong bani warta nadop ibagihon bani WA Group Seksi Bapa. Ase iperhatikan hita terlebih hubari nasyam petugas nadop itodo. Hubari nasyam nadop itodo mertugas bani pertongguan tanggal 7 November pakon ibadah Minggu, tanggal siang November baik ibadah pagi pakon ibadah siang ase sirma mandihuti sermon 2 hari. Aima tanggal 29 Oktober pakon 5 November. Namangyut umbani seksi Inang. Ibadah PA seksi Inang, siol ijadong kondo, ibadah PA seksi Inang Cililitan Naipa Masa, bani hari Rabu 20 siang Oktober 2025, panorangni pukul 10.07 WIB sampai dengan selesai. Yanan ruang sekolah minggu lantai 1 GKPS Cililitan. Asirohmah Haganupan Nasyam seksi Inang bani acara PA-on. Namangihut sadalan hubani program ni seksi Inang GKPS Cililitan siol ibahendo acara kebaktian lapangan penutupan PA dan rapat anggota seksi Inang GKPS Cililitan Naipa Masa bani hari Sabtu 8 November 2025 waktu pukul 8.30 sampai dengan selesai Yanan Taman Widadatika Cibubur kontribusi 25.000 per orang. Dress code nasyam bani panorangai warna putih. Ase hubani haganupan anggota seksi Inang nadong ikuriaon sirsirma mandihuti acara ai. Namangyut seksi Nama Poso, pertongguan Nama Poso GKPS Resort Cililitan akan diadakan pertongguan Nama Poso GKPS Resort Cililitan pada hari Minggu tanggal 2 November 2025 tempat GKPS Cililitan waktu jam 14 WIB sampai dengan selesai. Diharapkan kepada seluruh Nama Poso untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Napa duahon kepada pemuda-pemudi kami yang belum mendaftarkan diri sebagai jemaat GKPS Cililitan agar segera mendaftarkan diri kepada sekretaris jemaat dengan menghubungi kontak sekretaris Nama Poso Melva Turnip. Namangihut bagi pemuda-pemudi kami yang belum memenuhi kewajiban iuran bulanan 10.000 per bulan agar dibayarkan melalui bendahara Nama Poso. Umbani seksi sekolah minggu
pembinaan pengurus dan guru seksi sekolah minggu distrik 7. Akan dilaksanakan pembinaan pengurus dan guru sekolah minggu sedistrik 7 pada hari Sabtu tanggal 15 November 2025. Tempat Naparlobei GKPS Cikoko, Napaduahon melalui Zoom meeting untuk yang berada di luar Jabodetabek. Biaya 250.000 per gereja. Acara ini sesi pertama penggembalaan ASM melalui sudut pandang GKPS, Napaduahon pendekatan anak berkebutuhan khusus, Napatoluhon pengajaran anak remaja di sekolah minggu. Pembicara Pendeta Rolandi Situmorang dan Desi Anggreni, agar pengurus dan guru sekolah minggu mengikuti kegiatan ini. Napatoluhon pertongguan rumah tangga hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025. Sektor Sada, Naman Jabui, Aima keluarga Boin Saragi, Ibahen I GKPS Cililitan lantai 1. Sektor 2, keluarga Bapak Johnson Sipayung, Boru Manihuruk, alamat Nisidea, Jalan Cipinang, Latihan RT 12 RW 13 nomor 4. Sektor Tolu, keluarga Situa Wanto Purba, Inang Boru Saragi, alamat ni tempat pertongguan, Aima Sekolah Permata Kasih, Jalan Curug Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sektor obat, Naman Jabui, Aima keluarga Bapak Peranto Purba, Inang Boru Manihuruk, Ibahen IGKPS Cililitan lantai 2. Sektor 5, Naman Jabui, Aima Nama Poso, Sektor 5, Ibahen IGKPS Cililitan lantai 3. Sektor 6, Naman Jabui, Aima keluarga Bapak Immanuel Saragi, Pakon Inang Vera, Novalin Boru Girsang, alamat Nisidea Jalan Juet nomor 44 RT 07 RW 03 Dukuh Keramat Jati, Jakarta Timur. Namangihut himbauan Hubatta Haganupan. Ipangindohon Hubatta Haganupan, anggota ni Kuria GKPS Cililitanon, AC menjaga kebersihan ni ruang ni gereja ibadah tahun khusus ni lantai 2. Anggoboi ipangindohon AC ulang benamin mangan-mangan bentuk apapun di dalam gereja ini, kecuali minum air putih. Sonaima tugah-tugah kumbenami. Naparpudi, ubani hita Kuria Nasihol memberi bagal nyuhur, termasuk bagal nyuhur sangka pesta seksi-seksi, pembangunan diakonia sosial, persembahan perpuluhan, sonai homa bani pos-pos nalegan, boima i-transfer ubani rekening ni gereja on GKPS Cililitan Bank Mandiri, sona dong bani wartata. Sonai ma ting-ting namasa pakuna siol si pamasaon hubata Minggu tanggal 26 Oktober 2025. Tuhan memberkati kita. Pasonang kita ase martonggo hita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami nai tandai hanami jana idilo hanami marhiteo ni Yesus Kristus Tuhan nami. Puji-pujian apa sangapon apa terima kasih mai sombahkon hanami hubamu Tuhan. Bani pan ramotion rosi pak kasomanionmu huben nami manipat ibagas nasa mingguan. Aganupan inale Bapa sedo kala di pambahenan nami, tapi pitah kala ni hidup ni uhurmu huben nami marsada-sada. Ham Tuhan na bata parholong niate bagal, martupudo nuan hanami kuriamu irumahmu nama pasingon, ay manasiol mamuji pasangapkon goranmu, rosi nasiol uhur nami jupah pakon hamar hiteon hatamu, nasihol jalaon nami tokin nari.
Marito ni holong muin Tuhan, porsaya hanami, bani perjumpahan nami pakon kham bani panorangon. Sabu maganup segala parutulun, sabu maganup segala pergumulan nami, malum maganup segala naborit nami tongon Tuhan, naborit ni uhur nami, apa pukon malas ma uhur nami, gok damai hanami Tuhan marsada-sada mulak humbani iananon. Ajari kam kanami Bapa, nalahu Bapa singkon goranmu, marhitikon nasir-sir kanami, manangihon hatamu, rosi makorjaon hatamu ibagas gulu nami. Tondui muna pasingin matong-tong marianan bani uhur nami, lahu pateridakon ganu prosuhmu, marhitay pangabak nami natalup ilobemu. Asiboy hanami, gabi panjaliran ni pasu-pasumu, hubani hasoman nami. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, doma idoding kon hanami Tuhan, doding puji-pujian nami hubamu. Biarlah nama Tuhan yang bertata di atas puji-pujian kami. Jaloham menganami Tuhan, gabi galangan nabis buma ini lobe-lobemu. Jangan domma Tuhan, jalohan nami bagah-bagahmu, aima bagah-bagah pasal hasasapan di dosa nami. Napatalupkon hanami ilobemu Tuhan, rosi napatalupkon hanami, masuhutkon panginduan nami, marhition tonggo pangapition namion. Hotop do Tuhan ibadas kanami, tonggo pangapition namion, ay matandani na tongtong marpangarapan kanami, hubani holongmu. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, ibabaon hanami do bani tonggo nami, orang tua nami Tuhan na do plansia. Berham Tuhan malas nihur tongtong hubani sidea, ibagas hatuan ni sidea, jarah lamin ro orot ni sidea hubamu. Sonai homa Tuhan martonggo do hanami, ubani Bapa nama balu pakon inang nama balu atapi inang naumi. Pasu-pasukam sedia Bapa, pergogiam sedia ibagas nama dalani pergoluhan ni sedia. Naija namar mudun-mudun nyombah, napasikolah kon nyombah, rosi nama sarihon pergoluhan ni sedia bani ganup ari. Porsaya doha nami Tuhan, cukup doha ganup ibahen ham hubani sedia. Suang sonai doha ma Tuhan, bani kureamu natading nama etek, ramoti hasomani ham sidia Bapa. Porsaya doha nami Tuhan, tuk do gogohmu, tuk do tanganmu na gogohin, nalaho mangurupi sidia. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, martonggo doha maha nami pasal perekonomian ni kuriamu Tuhan. Marpasu-pasu maham bani haganupan khurja nami, asiboy tongon Bapa marbuah naramos pasarian nami in itong-atong ni kesulitan ekonomi bani panorangon Bapa. Asiboy sadikon hanami haganup parguluhan nami si ganup ari. Doma itangar hanami Tuhan, ting-ting na masa, pakon nasiol si pamasaon itong-atong ni kuriamu. Tarpuji maham Tuhan, bani panaramotionmu bani ganup nadup masa itong-atong nami, mardalan duha ganup ibagas na diar. Anjaha sonay kumado pangarapan nami ali Bapa, bani program atapi ting-ting nasiol si pamasahon itong-atong ani kuriamu. Hama tong-tong nabas tutuhan bani segala pangurus-pangurus sektor majelis na ihunjuk na lahu makubas konin haganupan. Asiboy humatuhan mardalan ibagas na diar. Jaragoranmu tarmulia bani haganup acarain. Sonay humatuhan age program ni resort nami pe ham tong-tong Tuhan nabastu. Ham Tuhan na bataba pa nami, lang lupahan nami Tuhan manonggohon nyombah ni kuriamu, pakon nama posoni kuriamu Tuhan. Berham Tuhan hapentaran pakon habotohon hubani nyombah nami, nama sikolah hubani tingkat TK, SD, SMP, SMA, rosi perguruan tinggi, pasu-pasu ham Tuhan aganup nyombah nami on Tuhan, aseboy dapat surah-surah ni sidea, saguru aparomban hubani harosu ni hurmu, sonai homa Tuhan bani nama poso nami, nama doi khorja, pakon naman ririt pasangan hidup, jupakon ham sedia Bapa, bani surah-surah ni uhur ni sedia, naromban hubani harosuni uhurmu. Tokinari Tuhan, siol tangaron nami ma kata hagoluhon na humbamu, na ibadas juak-juakmu pandita nami, pandita jahenos saragi. Marpasu-pasu ham hubani pandita namion Bapa, ase haganup na pinadas ni pandita namion, aima hata na humbamu man na luar humbani pamangan ni Tuhan. Asidapotan asimarsiduah ka nami mulak humbani nyanan on Bapa.
nagabisi juluman nami mandalani guluh nami si ganup ari. Buay open namin Tuhan na siol si panginduan nami hubamu. Tapi persaya Tuhan nami Tuhan na tongtong ilubay ham Tuhan nami bani guluh on. Songon nadup ihap ko kanami Tuhan bani nasado kahon. Ham Tuhan paridop niur bagal Bapa nami. Ibagas goran ni Yesus Kristus Tuhan nami. Atap ahape Tuhan isurahon kanami nama diar bani guluh nami. Ajari ham kanami Bapa. Gabi pambalosi bani haganup rosuhmu. Saguru bani rosuhmu ma Tuhan na saut bani guluh nami. Amin. Sonari sihol tangaran tama hatanin Tuhan siapon hita madirita mandoding hita umbani haleluya 450 tolu bait sada 2 pakon tolu.
Damai ninay bata na mangatasi ganop hauhuron, inma man ramot kon uhur pakon pikiran nasyam, ibagas Kristus Jesus Tuhan tayo. Amin. Oras bataganupan. Salam. Ambilan bata bani panorang on Minggu pasaplusyahkon Trinitatis tersurat bani 2 Timotius bindu tolu ayat 10 das hubani ayat 17. Topik mingguan ibu hali bani haganu pambahenan nama dear, dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Ibasahan nami, siap ibasahan nami holy, selalu ibasahan nami, isambut hita bani doding hatamu ale Tuhanku. Sonon ma hatani Tuhanta. Ham doma mangirikon ajaranhu, pargoluhanku, tujuanku, haporseonku, hasabaronku, holongku apa hapokutonhu. Dihuddoham manaron pangarsikarsikon apa haparngiton songon nadop hutaron i Antioquia i Iconium apa Ilistra. Ganup pangarsikarsikon ai hutaron do tapi ipaluah Tuhan indo ahu humbani haganupan ai. Tongon ganup do halak nagoluhni baribadah ibagas Kristus Yesus say nama naron pangarsi-karsi kondo. Salangkan halak perjahat apa si pangototoi say nalambin jahat do si dia pakahohon anjaha ipakaho. Tapi anggoham say tetap mamarsi joloman bani habonaron nadop ijaloham apa nai haporsayai ham marhite na tongtong mardingat halak na mengajar khonsi hubamu. Ingat mahoma na humbani haite kete kon munari domma itandaham buku na pasing in na boy mambere habijakon bamu pakon manogu-noguham hubani haluahon marhite haporsayaon hubani Kristus Jesus. Ganup buku na pasing in na isahapkon na ibatado anjah marguna mangajari mamisang patorsahon parlaho apa mandidik halak ibagas habonaron. Marhite na sonay mahaganup manusia madani naibata iugasi bani sagala pambahenan nama dear. Sehingga jaima dasni ibasa nami bani terjemahan na paling baru bahasa Simalungun tene. Salinari salombat taganupan. Dongdon ini ahli pendidikan. Semakin banyak saya ketahui, semakin banyak yang tidak saya ketahui. Baru saya tahu bahwa saya belum tahu. Terkita, ini ahli filsafat itu nih. Halaniai dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Bapak Inang, baik belum tentu benar. Tapi benar, doma otomatis baik. Standar ukuran kebenaran aima hatani naibata. Tidak konsep suku, konsep agama yang lain, tidak. Salinari standar ukuran ni hasitongan kebenaran aima humbani Tuhan. Namangihut na siyam bapa pakon inang anggobani sejarah gereja torang do ipatugah sonaha tantangan kehidupan di halak dapur saya
termasuk Paulus bani latar belakang ni teks tahun. Paulus na sebelum ni goran ni Saulus sidah kita, marhite ambilan nama dear ai, banyak yang tantangan yang dihadapi, bahkan penjara, bahkan ibunuh ia marhite ambilan nama dear ai. Ase on ma nihurta, ahado teladan bani Paulus, pakon murid hinaholongan ni, anak hinaholongan ni, aima si Timoteus. Ia marukuran standar bani mengajarhon ambilan nabadear aima Yesus Kristus. Ase Bibil tahun gati sebutan nami bani piga-piga hal maningun kristosentris. Ahado artini kristosentris. Semua isi Alkitab ini sentral nih, pusat nih aima bani Yesus. Ulang no kanayay konsep perjanjian lama ay hasa iben hita. Nah paling berbahaya ketika kutip satu ayat, dua ayat tanpa melihat latar belakang teks dan konteks. Itu bisa holi gabe kaho hita marhitehonnyai. Halanyai sonaha keteladanan na ibinahen ni Paulus hubani si Timoteus. Keteladanan ai marhite hata pakon pambahenan. Lang pita hata tene. Misalnya ini bapak, ulang mengisup ko dan bianin HP, mengisup do kan. Tepat waktu hodanin HP, terlambat do. Lang keteladanan ai. Keteladanan itu dalam kata maupun perbuatan sehari-hari. Jadi ulang geti tiru maau ningun kan. HP ini hitape lang torsa. Enggak bisa seperti itu. Ubaidak danak no kanaya kan hanami na boron mardalan nahido 2 kilometer husikolah ningun kan. Da serion ke itu zaman dulu itu pak nih kan. Bapak ketinggalan aja nih kan apalagi dak pahupuson ari agak tegas-tegas so sidetene. Halanyai lihat teks dan konteks no kanayai. Hapor sayaon martumbor ibagas sitaronon apa ibagas na mambasa buku nama passing in. Hita hinargan itu hanta menarik kesaksian ni inang situa Sintamina ay doge Borudamanik. Oh Sintamina Borudamanik. 76 tahun sadariote ne. Ya. Opung Pirel ay do. Peril. Oh peril tene. Opung peril bapak. Opung peril. Ya ya. Opung peril ya. Menarik kesaksiannya tori kita umur 76 tahun apalagi nama jolum kamerai pahop pumai no kana ya kan tor malas sufur ya. Jadi idah kita si Timoteus komane sonaha ajaran humbani tuani opung ne sonaha humbani inang ne Lois pakon Eunike kan dopni bertumbuh. Asyai mah hita bapon luar biasa do ajaran humbani inang. Lang dong hita bapon nalang dong inang nih kan. Halai kenapa kita kadang-kadang kasar humbani inang huway na boru. Gak seperti itulah gitu ya. Ulang kumani siyam inang parinang unon na boru terus sombong kumani kan. Maningun tunduk kumani ulang dikai humani kan. Langsung na ito na. Tapi tor kita marhite pengajaran ai nok kanay ai ang kulang salah udah puluhan tahun di tadi kon bapa boru marga purba kan purba ya purba pakpak kulang salah ya tor kita tapi sonaha ketabahan ni mendidik ni ombah pahop punai jaga no panai anjaha boy mardalan sesuai hubani rosi Tuhan ai halani ai ma ajaran. Nah siapa kon inang marhite hasaksian do kanai ibu toh kita memang marondos kubani Tuhan ijai haganupan jupahan malas nyuhur lah hilang pitah surga ai surga sonangan ai kan kadang-kadang yo i surga idoli dapotain lang pala sanggah dunion pe dapot kamdo ai anggo ipaingat do kanai tentang tanggung jawab bani kuryain torina siam ge. Orang aktivis gereja na membere uhur pikiran ni hubani Tuhan lang pitahi surga ya sedapotai idunion pe dapot doa amen.
Asya ulang no kanayay, huli surgay da sada putay nini kan. Apalagi humani surgay, itimbang mahuli na jao na ilang konsep ni haporseon tayo tene. Huli sonon ang gusunon, huli sonon hunaraka mo huli ay dongo nono nini. Apa yang amal dan tauhid no kanayay kan. Langsung ay. Kita melakukan suatu tindakan kebaikan, tindakan kebenaran no kanayay. Hal ini Tuhan do membahen nama dear hubata. Apakah orang lain no kena ibain hubatan nama dia tap naija, itu soal dia. Tapi ketika orang tua membahen nama dia hubani nyombahni hubani pahopuni, maka Tuhan tetap dan melihat segala sesuatu apa yang kita lakukan. Halaniai ulang hita on lang membahen nama dia hubani atap ICP. Perbuatan kita yang kecil itu pun Tuhan tahu. Ibu toh Yesus do, ahana perlu humani hubata. Halaniai. Sekali lagi pengalaman pertuyun nami i berbagai jemaat, berbagai resort di hutai kota no kanayai. Aktivis gereja yang berikan hati dan pikirannya untuk kerajaan Tuhan. Lang onggalang ipasu-pasu Tuhan ta. Amin. Itu sodap do nomor Kristenon kan. Memberi karena sudah diberi, bukan memberi supaya menerima sesuatu. Halaniai, siapa kon babainang, gatido tahun haname. Bapa pakoninang pasikolah kon nyombahne. 5, dong do 10, dong do 12 halak kan. Keluarga besar do nasa pari kan. Tapi tor kita, haganupan do boy torsa ibahen. Tapi 10 nyombah, belum tentu memperhatikan sada bapa atap sada inang. Nah itu, ase na muda-mudawon silakan ang godong do orang tua ni ibahen mana madiar. Ulang tadi ngilobi holi tene. Ketika masih ada kesempatan kita untuk titah palimahonai, lakukan. Kita orang tua, porini no kanayai, tanggung jawab tak kita beri languhur haut no kanayai. Pasti kalau aku nyubah kona sih, ya holi memperhatikan tiap bulan holi pindu mahumbani ini langsung naik. Kalau anak kita pahopu kita memberikan terbaik bata marhite neajarhon hita hubani, silakan. Tapi yang gopori lang penok kena itu tap tonggoh kita. Ondo hakikatnya lapor saya halaniai na siapa kuninang sonahado nini no kanayai. Maksud ni Paulus hubani Timoteus do mamangirikon ajaran ho. Do mirikon ajaran ni pergoluhan ho, kehidupan ko. Tujuan ni guluhku, doma, haporseon ko, hasabaron ho. Lang sabar iba alai hacitrohani lang sunah itu ne. Hasabaron benar-benar sabar gitu ya, mensyukuri segala sesuatu. Jajat na hurang dutong hita bani guluhon kan. Duma dapoton siolon. Ya, aku menarik doa ahani ajarhon ni opung hubak ko sonon. Ulang boli na perlu. Tapi boli mana paling perlu. Yo bagus doa kan. Perlu dugan upan. Nang hujana siam perlu dugan upak kan. Tapi belikan yang terpenting dalam hidup ini. Ma ajaran nih. Ajarannya anggo huja diri Bapak pokut marlajar dan ini kan. Dunia pendidikan do membahen maju soal ekonomi, soal wibawa nih sada halak nih. Ijondo Bapak ya sanggai semate ne iraya hita tene no kana kan. Bapak jaris mendo situ jaris mendo haido. Hamdo namar hamdo ai namar jas na jengesin. Alo. Ise Isman Marga Saragi naman do di ngaida manik tene burda manik tadi ya. Alo sinta humani kan sinta da manik sinta geneja kepada anak kepada pahopo. Halanya itu kita maajaran yon bagus Paulus lang pitah teori iya. Kadang-kadang bahatan teori di bani goluhon no action talk only. Pitah sahap bahatan lang perlu besonai Bapa. Dukusay hatani legan. Tonya siyam, hubay sada kalimat. Lang maksudku kita masuk ke dunia politik. Sangkapannya kan, para koruptor harus saya berantas dari akar-akarnya sampai ke Antartika. Itu kan hebat dua kan.
Benarkah kenyataan ni sonay? Lang sonay, lang marbobot no kanayay, wibawa lang maribaw mani. Ketika legani sapo kita, legani palo kita, tidak seperti itu. Konduga tiwa tahun kan, korupsi tidak dapat dikorektor oleh korektor-korektor yang sekaligus koruptor, maling teriak maling, nggak ada lah gitu ya. Undung di bawah hat-hatakan, sunon ini kan. Dong kawaku mata sonon. Anggo mati rabadiang ni rado Jokowi salah nih kan. Tur kita. Lu semua begini. Au malah suhurfu margada manik doh maniai kan mantan pemuda nami sanggah i Lampung au. Ya, bagaimana dia berdialog dengan apa no kanayai apalagi na parpudion kan dia sonon nyai. Do mi patuduh benami jasahnya pokona legan. Tapi tur kita nahado ajaran no kanayai sahalinari lang maningun tampil hamaram bila kasejon itu ambilan marhite kesaksian marhite parlaho marhite sikap itu sudah kelihatan keteladanan di tengah-tengah ni goluh on dihut mahammanaron pangarsiarsion apa haparngiton songon nadop hutaron ipiga-piga tempat tur kita surat termasuk limosion ikirim hun penjara. Dihut mamanaron ini. Dong do tahun senon kan kita dobil minority lah ini kan. Main ini kan. Doma Kristen Batak koman ini kan. Hewa dua itu nih. Tapi lang na siam. Tapi turnya siam. Di mana-mana pun halak Batak tetap hidup. Di mana-mana halak Batak Kristen memberikan kontribusi untuk bangsa pakon negaron. Ini siam do kan lagu nasional ai. Ya El Manik pohan pakon Jape no kenaikan bahkan lagu Indonesia Raya kan luar biasa prapan sahapursean pok kita dua. Pakon nalikan banyak yang dia lakukan. Au malah suhurhu ketika dong ijon bakat-bakat untuk bernyanyi kor pakonaligan pe lang pitah tingkat nasional tapi tingkat internasional kita bersyukurlah untuk hal no kanayai ai pasu-pasu Tuhan doai apalagi zaman sonario promosi ini kan gampang doai lang melalui YouTube pakonai jape tortaridah no kanayai kan mari tehon nyai marilah tapi sahali nari aneh tahun keteladanan itu harus dipraktekkan ibuktihon marhite ahana idalako kita. Au dong dosonon, dong orang tua merkursi roda yahu gereja terus, tapi aktif ni luar biasa merkursi roda. Sanggah lansia hanami ide epok no kanayai, dong do orang tuai, kaki kursi roda dia. Lang marambilan ya, tapi marhite kehadiran ni penok kanayai dong mambilan ai. Asyambilan tidak hanya melalui mimbar sonon lang penginjilan hujah-hujah jokam lang. Tapi ambil nama DR ai marhite praktek kehidupan kita sehari-hari. Doma ambilan nama DR ai. Ambilan ni horjahon, horja iambilan kon kan. Sarupa duai tonggoi horjahon, horja itonggohon. Kan ai duai. Halani ai nasyam bapa kuninang marhite ambilanta bani sadarion. Pegang teguh ambilan nama DR ai. Jolom politik ambilan nama DRI ulang ganggang darngos ulang songoman jolom ria-ria ni no kanayai kan tapi ketika dipegang no kanai kokoh anjahai mardalan melangkah kam dalam kepastian ase penganian ai dong dotong ai apalagi no kanayai au kadang-kadang agak do pangahap kuno kanai ayo bantu ko Palestina, waduh hebat tuh kan, bantu sekian ribu ton beras na dyan kan Tunisiam, i Papua bahat na hurang mangan. Ada kepentingan yang lain. Kalau niai, on panorang ni no kanayai, medsos pa konay jape bisa diperluan na dyan no kanay untuk mengkritisi. Augat tahun baik kerja lagi kan, silakan sudah saatnya speak up, bicaralah. On kadang-kadang biar doh itu ulang sonon pada song paditan ini. Kan dong persoalan nai Purwakarta nai Harpes nai jano kanayai.
Nah, hai paturun nami dong wartawan no kanan ko. Aulang padita holi ibu tiri rumah nami ni gizikul rumah nami lang aman hanami kan. Takut kali kita ini. Langsung ay siyang bakuninang. Ya katakan bila ya, tidak bila tidak. Ay dua ajar ni Yesus. Lang ajar na liganay. Anjaha sa irama katan perbuatan ni. Tapi aku bersyukur doa anjahu ikutu dia. Masa doa banyahannya ay. Nalang ko to na siyang bahat doon ay John mengikuti edis TV humanikan. Ay pandita pelang saya sunay humada. Ay berani ni kan. Oh sonondo ni kan. Bagus sifat orang kumani. Lang kumani emosi ya kan. Yang kedira kadang-kadang emosi menonton do kan. Tapi bagaimana diterangkan no kanayay? Pengaruh ni ay ambilan nama dia ay luar biasa pengaruh ni di dalam dan di luar negeri. Ay maambilan, ay maajaran. Masih boy sunay iya. Kesaksian ni 10 tahun na manglajaray ini kan 10 tahun. Kun dukusi bahasa tayo bata dapot si sadahan no kanayay man ini kan. Naligan ko man ni dukusi apal no kanayay. Ay ma agi pelang yet tusi ahan na apal ni ay. Ong kada sono ni situ talang ko tayo mimbaron 2 tahun ay. I daerah Haik Popo kan. Ay kuryata lahusi di kalangay kan. Dong ahani jay. Dong lapos sekaligus kantin ni. Ibain tulisan goya ay. Dukus itu pong halaklah hujay mangan pa minum kan. Tulisan goya. Hay sini tulisan ay. Rumah makan girsang. Do ibain no kanay ay. Rumah makan girsang ni kan. Ta itu puhalak hujay ay. Ayat tu si halakon doon niya ay ni urho kan. Halo, turtupong hujay karupan ay humani kan. Ong kay suko na usonohon sa nga sermon. Paditaan ni sa kapalitir sa tawi jay. Na mga tutoy diway. At na berhikmat nini, watahon na berhikmat tuh kami jay ni kukan. Ay do, lang mo tutoy. Halan itu tulisan may rumah makan minum girsang. Kan ay do. Tapi ba tulisan ay tur halak na ligat turtupong hujay. Mati na ay da sa pamanya lakon. Ajaran no kanayay bukan apa kata orang. Bahaya ni kerukun Indonesia. Apa kata orang? Apa kata jolma mengkutuskan jolma. Itu berbahaya no kanayay. Yakin doang, ku hajar hampilan do bamunok kanayay. Magigi hubay halak na liganda niku. Langsung na ajaran ta. Halo. Ondo may doktrin humbani anak-anak no kanay ajaran no kanay. Sonondo da naliganay kafir. Masuk narakan ini. Hanjado hak ni makatahonay. Enggak seperti itu. Ajaran itu maningundong fakta dan data. Anggo naligan dong dalil ni no kanayay. Ahado dalil ni. Halaniai mari pegang kebenaran, tetap jolom ham hasit tonganai. Mari kita lakukan keteladanan ai. Keteladanan ai boy lakuhon. Lang salinari melalui hata-hata, lang melalui wia. Kadang-kadang rajin duitnya membasa wia kan, rajin kita mengirim-ngirim ayat di Bibil humani kan. Tapi turih lang sesuai humani ai honai kirimnya ai kan. Mau jadi apa kita ini? Enggak lah, honi share no kunai ai. Dukusai ono na di Bibil kan. Ang guaha songon na rohani maya, apa ini bahatan do rohana humani kan? Enggak seperti itulah. Halnya sanari, ambilanta bani panorangon, ahana isobutai, dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Ibo hali bani haganupan pambahenan nama dear. Ase, sekali lagi motivasi membahen nama dear berbuat baik kepada orang lain. Karena saya lebih duluan telah menerima perbuatan baik. Anggodom masonai berusaha do kita maksimal apa yang boleh kita lakukan. Na parpudi sahali siapa kuninang sangga mengajari audo sinab di sabda dong aso manami halak barat sa mobil lahoho siatar dong rapat. Doko saya itu bing tinggi noni halak barat ay. Maaf mada gue terimahon bani bahasa si malungon. Maaf mada siangon au membayar makan tatenen ini kan. Mar maaf doh ni, membayar makan ko na yai kan. Ang hita kan ya ho kamar mandi lo ibah nini HP ini sanggah pembayaran kan na itu kan. Enggak begitu. Maaf, excuse me nini. Au membayar makan tas yang ondan ini. Hanay pemersikawahan dosen ni halak batak no kana yai. Iya, minta maaf na salah kon HP dia membayar mangan ini kan. Oh ni lang. Pokoknya yung guboy ulang ngawin ini kan. Ayo hurhaut do gatinok kanayay. Hurhaut do gatibata. Ay lang. Silakan maaf aku memberikan makan kita siang ini. Nah itu.
Mari melakukan tindakan kebaikan kepada siapapun lintas batas. Tidak no kenaya apakah dia seiman pakon pamiliku. Anggoro kenai nangai marga damanik lang marhito nai marga AHP. Bagus do falsafah ni. Ya, tokoh-tokoh ni si Malungun kan sin raya sini purba sin dolok sini panai. Do sambungannya ai. Sona HP lang mahua mubah anggo asal mana marholong niate. Aido. Amin. Pertonggo mahita. Malas tumanguhur nami Tuhan, doma ijalo hanami hata hagoluhan na humbamu, gati ibo hali hanami, marhite asilaksanaan nami horja nama diar, sesuai hubani harosuh ni uhurmu. Ajari ham, pasu-pasu ham hatamuon marbat buah, ibagas uhur pakon pikiran nami. Ham Tuhan Yesus Kristus. Ulang pitah pendengar hanami Tuhan bani hatamu, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tondui munapasing mengajari hanami, aseboi horjau nanai dalam konami, sesuai hubani harosuh ni uhur nami. Sesuai hubani haros ni uhurmu, ondo pusat ni haganupan ai. Lang sesuai hubani harus ni uhur nami sendiri kepentingan ni hanami sendiri tumangha. Ase konsisten hanami bani haganupan aha naya jarhon ham hutonga-tonga nami KKPS Tuhan doma 122 tahun 9 nama diar ajari ham hanai makagoluh kon haganupan in Tuhan Yesus Kristus bani panorangon Tuhan si holma hanami martonggo hubani jemaatmu na irawati rumah sakit pakon pemulihan Bapak Paber Simarmata, Inang Adelina Sirait, Iwan Aritonang, Inang Sorta Silitonga, Inang Situa Risma Saragi, Inang Samina Saragi, Inang P Boru Pangaribuan, Bapak Swesdin Saragi, Bapak Situa Jamulianer Saragi, Bapak Boni Girsang, Bapak Darwin Munte, Bapak Situa D.A. Purba, Bapak Situa Donro Purba, Bapak Jamersudin Sumbayak, Edgar Noel Purba, Inang Ros Dayanti Girsang, Chloe Reineta Saragi, Bapak Josmi Girsang, Pakon Nahinaholongan Liur nami Tuhan, Situa Emeritus Jahman Sijabat, Pakon Inang Aminah Boru Sinaga. Tuhan, apakah mereka irawat di rumah pemulihan atau di rumah sakit, mangelek karena ubamu Tuhan, bereham gogoh hubani sedia, bereham uhur pikiran natorang hubani sedia. Pasu-pasuham tambar na pinakin sedia makon hamalumon hubani sedia. Tuhan martonggo mani hanami, hubani pemimpin bangsa pakon negara nami, haganupanin hubamu marondos. Idop ma hamba pa. Iatas ni ganupanin dosa pulang nami sa kamain asitalup kanay manjalo si layak-layak na humbamu. Marhite jana hibagas ko na mo Tuhan Yesus jalo ham tonggo Pangindoan nami. Bapa cara kusanay martonggo hubani kesaksian ni na hinaholong niyo nami Inang Situa Emeritus Sinta Mina Borudamanik na marulang tahun 76 tahun hon ibagas darion. Berham hikmat kebijaksanaan, berham humani hubani kesehatan Tuhan. Ase marhite guluh ni gabe ambilan nama dear hubani lingkungan ni keluarga ni pakon bani kuryamu. Idop maham Bapa jalo ham tonggo Pangindoan nami marhite jana hibagas Tuhan Yesus Kristus. Amen. Pai magalangan tokinari doringkon hita. Haleluya hatamu ale Tuhan. Kudus
na siyang papuninang paimayon dos konhita galanganta tang rahita lobe hat na bata gabi unculan batal homang galang holobe na siyam isena itugas kon untuk galangan aima na tersurat bani 2 Musa tol 5 ayat 5 patupu hanima mahum bernima galangan hubani Jahoba barang ise nama rosu uhurni ibuan ma galangan hubani Jahoba sonari ondus kon hita ma galanganta Rohita sonari lobeni Tuhanta laho manggalang galangan malasuhun ya rondos pon hambani malas diuhun hartari makasih lobeni ai pasu pasuni bue tu mangi jalori tale
Mariap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardear layak janah na unjah huban nami. Terima kasih maton nami hubamu, hali tong doi pasu-pasu ham goluh nami. Domai hasomani ham hanami, janai pasu-pasu ham horjanami das kubani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur, rodohanami mangondoskon buah ni horjana do pinasu pasumuin, gabe galang terima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe say jaloham magalang namion, bahen hasangapon ni goranmu, janah mambahen lambin marhataridahan harajonmu i duniaon. Ibagas gorannya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalohamma tonggo namion. Amen ganuk bineremuin. Bata pargogoh na so tarimbang na marsuruh tondui na pasing manondangi hagolapan ni dunion. Torangi hamma hauhuron nami laho mangidah hinabayak ni idop liurmu pakon pasu-pasumu. Ase talar buah-buah di tondui na pasing in bani goluh nami. Ibagas holong malas niuhur apa damai marhite Yesus Kristus anakmu nadop manggoluh ancaha manggomgomi rapakon ham ibagas hasadaon ni tondi napasing sonari rosi sadokah ni dokahne. Amen. Ham Bapa nami na nagori atas say napapasing magoranmu say roh marajaonmu say saut ma harus nurmu inagori tongahon songon inagori atas. Berhama benami sayon hagoluhan ari-ari sasap kamalusa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanay bobay ham huparla jowan paluah kamahanami humbani pangago. Laho manasyam janah pindahi nasyam mana madear ulang mana jahat ase manggoluh nasyam ase tongon ma Jahoba na ibata sebaut hasoman nasyam songon nahina tahon nasyam jalohamma pasu-pasu humbani Tuhanta na ibata. Ipasu-pasuan jaha iparo Tuhan na ibata maham
Isondangkon Tuhan ay bata mabohoy ni hubamu, janah maidop mahor ni mangidaham. Idopakon Tuhan ay bata mabohoy ni hubamu, janah ipasorap madameni hubani tonduymu. Amen. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Lansia unang mitor mula kaselatian kor hita bani lansia Berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak
langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Hubata lansia latihan hita tokin tene latihan kor. Lansia yang ulang tahun maju ke depan. Ulang mulak lansia lobe itu kindah.